Ni kitu gani hicho? Nauliza. Ni kitu gani hicho cha kunitenga na upendo wa Yesu? Cha kunitenga na upendo wa Yesu. Iwe ni wazi, hapana nimekata kabisa. Iwe masimango, hapana nimekata kabisa. Iwe masengenyo, hapana nimekata kabisa. Iwe ni dhambi, hapana nimekata kabisa. Nauliza, ni kitu gani hicho? Nauliza, ni jambo gani hilo la kututenga na upendo wa Yesu? La kututenga na upendo wa Yesu. Mambo ya dunia, hapana nimekata kabisa. Vilivyo angani, hapana nimekata kabisa. Vinavyoonekana, hapana nimekata kabisa. Visivyoonekana, hapana nimekata kabisa. Mtume Paulo katika waraka wa Roma, waraka huu hakika ni wa ujasiri. Je, ni mauti? Hapana. Je, ni uzima? Hapana. Je, ni malaika? Hapana nimekata, hakuna. Je, ni aliyopo? Nguvu, mamlaka yatakayokuwepo? Hapana nimekata, hakuna. Je, ni aliyo juu? Je, ni aliyo juu? Ni kiumbe chochote? Hapana nimekata kabisa. Nauliza, ni kitu gani hicho? Nauliza, ni jambo gani hilo la kututenga na upendo wa Yesu? La kututenga